Prvo da kažemo da je ova zdravstvena epidemija izazvala pad privredne aktivnosti u čitavom svetu, znači 2020. godine uglavnom u većini zemalja sveta je zabeležen pad bruto domaćeg proizvoda. Što se tiče našeg regiona, ako se poredimo sa Evropskom unijom, znači pad je zabeležen u Evropskoj uniji i prosečno iznosi oko minus 8,4% u 2020. godini. Što se tiče našeg regiona, najveći pad je zabeležen u Crnoj Gori, znači gde je pad GDP-a iznosio minus 12,4%, a najmanji pad je zabeležen u Srbiji 3% i Bosni i Hercegovini 3,2%. U drugim zemljama, na primer, u Severnoj Makedoniji iznosio minus 4,1%, u Albaniji minus 8,4% i na Kosovu minus 8,8%. Sad, ovde, ako pogledamo prosek na Zapadnom Balkanu, to je znači minus 4,8% i ispod proseka po padu tu su se našle Srbija, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. Šta je ono što je njima zajedničko? Pa to je malo veći udeo industrije u stvaranju bruto domaćeg proizvoda, dok većina ovih drugih zemalja ili nema razvijenu industriju ili značajno zavisi od usluga, posebno kao Crna Gora i Albanija, koje su visoko zavisne od sektora turizma i zato možemo reći da je u Crnoj Gori tu zabeležen najveći pad. Na svetskom nivou vidimo da je neka stopa pada svetskog robnog izvoza prema procenama Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju minus 8%, dok je, na primjer, taj pad u vreme svetske ekonomske krize 2009. godine iznosio čak minus 22%. Znači, taj pad nije toliko drastičan koliko je bio onaj pad 2009. godine kada smo imali svetsku ekonomsku krizu. Međutim, ova epidemija još uvek traje, znači ne vidimo i kraj, pitanje je šta će biti u sledećoj 2021. godini, ali možemo reći da je u ovom periodu čak i zdravstvene pandemije ta trgovina se pokazala kao vitalnija, znači nije prekinuta iako je došlo do prekida u nekim drugim oblastima. Tu imamo značajniji pad, znači 2020. godine zabeležen je pad od minus 15,4%. Znači, možemo da kažemo skoro dvostruko veći pad je zabeležen u trgovini uslugama nego u trgovini robom, što nije bio slučaj, kažem opet, u onom periodu svetske ekonomske krize 2009. godine kada smo zabeležili pad od minus 9,5% u trgovini uslugama. Znači, sad u ovoj zdravstvenoj krizi usluge brže padaju nego roba, dok u ovim ekonomskim krizama imamo, da kažemo, obrnuti trend. To možemo verovatno objasniti time što većina usluga je vezana za njihove izvršioce, bilo da li su korisnici usluga kao turisti koji putuju ili, na primjer, oni koji pružaju uslugu često putuju u inostranstvo ili, da kažemo, moraju, ti izvršioci usluga su vezani za mesto izvršenja usluge i to je, da kažemo, rezultiralo tome. Ako pogledamo sad detaljnije, u različite sektore usluga, vidjet ćemo da od svih usluga najdrastičniji pad je zabeležen u sektoru turizma. Zato što tu turisti putuju u druge zemlje gde koriste te usluge, putovanja su bila u prekidu zbog mogućnosti zaražavanja, širenja epidemije i tako dalje. I ovde prema podacima OECD-a vidimo da čim su u februaru registrovani prvi slučajevi, mi imamo strmoglav pad. Ako pogledate, na primjer, ima jedan zanimljiv podatak, IATA je objavila broj letova i putnika koji se obavljaju, znači svakog meseca, vidjet ćete isto u februaru gotovo prekid, da kažemo, aviosaobraćaja u čitavom svetu i tako dalje. I spoljna trgovina Evropske unije je značajno smanjena pod uticajem pandemije. Na primjer, izvoz je opao za čak minus 9,4% u 2020. izvoz robe, dok je uvoz opao čak za minus 11,6%. Gde se sad tu nalazi Srbija, da vidimo šta je sa njom. Kad pogledamo, znači ovako,
podatke o spoljnoj trgovini Srbije od 2000. do 2020. Vidjet ćemo da izvoz i uvoz ovako dinamično rastu. U nekim periodima čak uvoz je mnogo dinamičnije rastao, ali jedini zabeleženi padovi su registrovani 2009. 2012. 2015. i sada 2020. Znači, 2009. to je ona svetska ekonomska kriza, kada smo imali krizu u Americi koja se proširila po čitavom svetu, znači neka finansijska kriza je prerasla u privrednu, ali ono što imamo od dešavanja te krize imamo inače usporen rast, pa su ove krize koje su se nakladno dešavale neki recidivi te, da kažemo, te svetske krize. I mi de facto još nismo izašli iz te globalne krize i onda smo se suočili sa ovom jednom novom krizom, to je ta zdravstvena kriza. Što se tiče konkretno 2020. godine, sad, znači, zavisi kako posmatramo, pošto Republički zavod za statistiku Srbije, koji objavljuje podatke o spoljnoj trgovini Srbije, prati spoljnu trgovinu Srbije i u dinarima, i u eurima, i u dolarima. Ako sad pogledamo ove dve vrednosti, euro i dolarsku vrednost, na primjer, prema podacima iskazanim u eurima, pad ukupne spoljnotrgovinske aktivnosti Srbije iznosio minus 3,4%, znači 2020. u poređenju sa 2019. Izvoz je manje pao, znači za minus 2,8%, dok je pad uvoza bio minus 3,8%. Međutim, ako pogledamo vrednost spoljne trgovine iskazane u dolarima, znači vidjet ćemo da je pad ukupne spoljnotrgovinske aktivnosti bio minus 1,4%, znači manje nego iskazane u eurima, i od toga je pad izvoza bio minus 0,7%, a pad uvoza minus 1,9%. Verovatno zato što je i dolar zabeležio pad u ovom predstojećem periodu, pa i to uticalo na ove iskazane veličine, ali u suštini ako bi hteli da uradimo jednu pravu analizu koja bi nam govorila o značaju pada spoljne trgovine, znači morali bi da uradimo jednu teorijsku analizu koja podrazumeva primjenu stalnih cena, a ne ovih tekućih, znači to bi bili neki stalni dolari iz neke bazne godine, pa onda da preračunamo i da vidimo da li je stvarno došlo do pada. Budući je, kada analiziramo spoljnu trgovinu, nekad mi možemo povećati količinu, na primjer, koju izvozimo, ali ako dođe do pada cena, onda, pošto se spoljna trgovina izračunava u vrednosti, može delovati da ona pada iako je količina, na primjer, u vrednosti povećana, znači povećana, i tu moramo da budemo veoma oprezni. Znači, to je što se tiče robne trgovine. Što se tiče trgovine uslugama, Narodna banka Srbije vodi platno-bilansnu statistiku i tu imamo podatke na osnovu koga sam ja izračunao ovu stopu, to je stopa rasta, ali u ovom slučaju je de facto stopa pada, pošto je negativna. Znači, 2020. smo zabeležili pad u izvozu usluga iz Srbije od minus 9%, a što se tiče uvoza usluga, taj pad iznosio minus 12%. I znači, tu smo u skladu sa globalnim tendencijama. Znači, pad trgovine usluga je mnogo viši nego što je pad u trgovini robom. Ono što možemo reći, bez obzira kako je obračunato, da je pad spoljne trgovine Srbije mnogo blaži nego, na primjer, što je opšti pad globalnog svetskog izvoza ili, na primjer, pad trgovine Evropske unije. Jedan od razloga je to što je i naša ukupna spoljna trgovina, da kažemo, mnogo niža ispod potencijala nego što bi trebala biti, pa onda, da kažemo, zato se nije značajno ni snižavala. Zanimljivo je bilo, pošto je zvanično pandemija, da kažemo, obznanjena u Srbiji početkom marta meseca, znači tokom marta mi još imamo rast izvoza i uvoza, a onda je spoljna trgovina Srbije odreagovala odmah, znači u aprilu, i znači već u aprilu je zabeležen značajan pad izvoza i uvoza, i taj izvoz i uvoz se nije oporavio sve negde do, da kažemo, do septembra, odnosno u stvari izvoz se oporavio već negde u julu, ali uvoz se vratio na onaj nivo koji je bio u martu tek u septembru 2020. godine. Znači, imamo tu neku kontrakciju od 3-4 meseca zbog ove globalne pandemije.
najznačajniji partneri su na prvom mestu Evropska unija, koja ne samo da je najznačajniji, nego i dominantan partner, znači taj trgovinski blok od 27 članica učestvuje preko 60% u našem izvozu i preko 50% u našem uvozu. Znači, što se tiče trgovine sa Evropskom unijom, tu je pad bio mali, znači negde oko minus 0,5%, a uvoz je čak zabeležio neki mali rast. Ostali partneri koji su veoma bitni, to su zemlje regiona, našeg regiona, sa kojima imamo ugovor o slobodnoj trgovini koji se zove CEFTA, 2006. Znači, sa njima mi beležimo pad izvoza, negde oko 6%, a toliko i pad uvoza. Inače, CEFTA je veoma bitna, jer u trgovini sa njima ostvarujemo značajan suficit, dok u trgovini sa Evropskom unijom ostvarujemo deficit. Jedan od razloga zbog koga, da kažemo, trgovina spoljna nije zabeležila značajniji pad je to što se i u vreme pandemije trgovina odvijala. Ti tokovi su bili stalni, znači kamioni s robom su prelazili granice, postojale su posebne mere, ali trgovina nije zaustavljena. Posebno bi istakao primer CEFTE, znači gde u početku pandemije u okviru CEFTE zemlje su se sastale, pošto su neke zemlje, Srbija, Albanija, Makedonija, počele da uvode restriktivne mere koje su ograničavale izvoz medicinske opreme, lekova i tako dalje. One su se sastali i odlučile su da te mere opozovu i čak šta više da u toku epidemije se uspostave takozvani zeleni koridori na prelazima između CEFTA privreda i da se tu protok robe ubrza. Prvo se to odnosilo samo na te proizvode koji su potrepštine za borbu protiv pandemije, kao što je medicinska oprema, kao što su lekovi, medicinska sredstva, oprema i tako dalje, a sada ima ideja da se to proširi i možemo da vidimo da je to imalo efekta, jer, na primjer, prosečno vreme čekanja koje je zabeleženo na granicama između CEFTA zemalja iznosilo negde oko 46 minuta, dok je vreme čekanja za prelazak robe na granicama sa Evropskom unijom bilo preko sat, znači negde oko sat i 20-30 minuta. Znači, te mere CEFTE su bili izuzetno značajne da se trgovina ne zaustavi ni u doba pandemije. Treći najznačajniji partner, to je Rusija. Sa njom ona ima udeo u našem izvozu oko 5%. 2019. udeo u našem uvozu je bio čak 10%, budući da mi skoro sve energente, naftu i gas uvozimo iz Rusije. Međutim, ovaj pad našeg izvoza u Rusiju je iznosio oko 6% kao u CEFTA-u, a pad našeg uvoza iz Rusije je bio mnogo veći, negde skoro 40%. Znači, tako da je Rusija smanjila udeo u našem uvozu sa 9,7 je pao na 6% 2020. Verovatno razlog leži u tome što je smanjen i uvoz tih energenata i drugih potrepština koje su, da kažemo, veoma bitne. Što se tiče toga, moram da kažem da što se tiče pojedinih proizvoda, tu jesu zabeleženi posebno neki proizvodi koji dolaze iz dalekih područja. Evo, na primjer, uzeo bi trgovinu limunom, gde je, na primjer, cena limuna na domaćem tržištu značajno je porasla, jer, na primjer, ta logistika pribavljanja tog proizvoda je bila komplikovanija u vreme pandemije. Ali generalno, znači, nije došlo do poremećaja na tržištu u pogledu cena i snabdevenosti čak i stranom robom i tim proizvodima. Na primjer, na globalnom nivou kad pogledate, pad je zabeležen u svim sektorima, znači i proizvodnja i trgovina. Jedini sektori gde je zabeležen rast proizvodnje i trgovine tokom 2020. su bili tekstil, masti i ulja, proizvodi od životinja i biljni proizvodi. Znači, ono što je u stvari vezano za hranu i te prerađevine. Znači, to su egzistencijalni proizvodi i ono što smo zabeležili u trgovini, čak i u periodu i ekonomskih kriza i sad zdravstvenih, hrana kao egzistencijalni proizvod, znači mora da ide i mora da se snabdeva, tako da je to izuzetno bitno, posebno za Srbiju koja je značajan izvoznik tih poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih specifično proizvoda.
današnjem svetu važan segment trgovine je trgovina u okviru globalnih lanaca vrednosti, što znači da je proizvodnja razbijena na faze i premeštena je po različitim, da kažemo, mestima u svetu, tako da se trgovina danas više odvija kao trgovina delovima, sklopovima, a ne finalnim proizvodima i mnoge zemlje su visoko integrisane u te globalne lance vrednosti.